Menikahimu, jawaban hidupku, bersanding denganmu, nyaman bagiku. Engkau mutiara, harta terindah sebagian agama. Mengayuh hidup perahu bersama, mengarungi bahtera rumah tangga. Suka dan duka menjadi cerita, menggapai keridhaan semata. Merajut ikatan kasih dan cinta, jadi sakinah mawaddah warahmah. Mencari jalan halal yang dijanjikan, bahagia di dunia dan akhirat kita bersama. When talking about marriage, Allah says your spouses are garments for you. A garment may or may not fit perfectly, but either way, it covers imperfections, protects, and beautifies. Menikah